Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata quwwata illa billahil aliyyil azim. Ali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Pegang dan Bapak. Manggil Bapak ya. Ikuti bismillahirrahmanirrahim. Wahai Bapak, saya ridho dan mengharapkan kepada Bapak untuk menikahkan diri saya yang bernama Ade Fitri dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Saputra, dengan mas kawin saya uang uang Rp250.000 tunai. Bapak dijawab saya terima dan insya Allah akan saya laksanakan. Boleh jumpa Bapak. Tahan. Ya. Oke. Ya, Pak Dedi, sampai mau langsung menikahkan sendiri bisa? Diwakilkan. Wakil ya. Boleh. Ada sini. Itu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kepala KUA. Kecamatan Gonjang. Bapak Lalu Herman. Saya mewakilkan. Ade Fitri dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Saputra bin Matsa dengan mas kawinnya uang Rp250.000 tunai. Ya baik Pak Dedi Hendrawan, saya terima Pak ya untuk mewalikan dan menikahkan putri Bapak yang bernama Ade Fitri dengan seorang laki-laki yang bernama Yoga Saputra bin Bapak Matsa dengan mas tunai. Insya Allah akan saya laksanakan. Saya minta ridho minta ikhlas semuanya. Salah ya. Nanti membuka dan mengawali acara ini dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Selanjutnya mari kita sama-sama membaca istighfar, kemudian dilanjutkan dengan syahadat khususnya kepada mempelai dan juga kepada kita semua yang hadir pada pagi hari ini untuk menyaksikan prosesi akad nikah ini. Mari kita sama-sama membaca istighfar. Mohon diikuti semuanya. Mempelai. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya baik Bapak Ibu hadirin, kedua mempelai yang berbahagia, menuju acara selanjutnya mari kita akan pembacaan khutbah nikah. Untuk Mas insyaallah akan saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إنه أغض للبصر ومن لم يستطيع ذلك بالصوم فإنه له وجاء. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء فإنهن يأتينكم بالمال. وقال أيضا الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فتبدأ عليها لعنة الملائكة حتى تسلم. وقال أيضا أبغض الحلال عند الله الطلاق. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, para tamu undangan, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, keluarga besar, keluarga mempelai, keluarga khusus, keluarga mempelai yang berbahagia. Ya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan karunia pada saudari Ade Fitri. Selawat dan salam kepada senantiasa tercurahkan dari bahan yang kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, sahabat dan sahabatnya di akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin, kedua mempelai sengaja saya melaksanakan akad nikah untuk melaksanakan perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya. Ya, istighfar sendiri. Tarik nafas. Astagfirullah. Ayo. Silakan. Sadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, siap? Siap ya? Oke. Tangannya. Kita latihan tadi ya. Seperti kita latihan, begitu tunai saya terima langsung sama ya. Ya baik kepada bapak-bapak para saksi dan juga kepada hadirin semuanya, mari kita menjadi saksi dalam prosesi akad nikah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Zawijuka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihan bi ihsan. Wahai saudara Yoga Saputra bin Maksha, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan Ade Fitri binti Hendrawan. Wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya uang Rp250.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ade Fitri binti Dedi Hendrawan dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Saksi satu? Sah ya, saksi dua? Ustaz, gimana? Dibayarnya ulang sekali dibayarnya. Nah, Bayarnya. dibayarnya, ada kata dibayar ya? Jadi ulang sekali berapa? Ya. Dibayarnya masukkan Langsung tunai. Bayarnya. Kalau itu dibayar tunai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa zawwijuka lama amarallahu ta'ala bihi min imsakin bi ma'rufin aw tasrihan bi ihsan.
Wahai saudara Yoga Saputra bin Matsyah, saya nikahkan, saya kawinkan saudara dengan Ade Fitri binti Dedi Hendrawan. Wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ade Fitri binti Dedi Hendrawan dengan mas kawinnya Rp250.000 tunai. Sah Pak Saksi ya? Sah. Saya hadirin sah. Coba deh, anu dulu dijemput dulu ya. Baru nempel terus pas nempel kan itu nempel. Bawa keluar. Jalan terus. Sebelah sana yang dari tadinya di berapa jam begini. Bismillahirrahmanirrahim. Silgot. Silgot Taklik. Iya. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 September 2024 saya Yoga Saputra binti Matsyah berjanji bin Matsyah berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Ade Fitri binti Dedi Hendrawan dengan baik atau muasaroh bin Ma'ruf bil Ma'ruf menurut aja. Satu, meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut. Dua, tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 kali. 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan atau jasmani istri saya. Atau 4, membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak akan ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut bayar Rp10.000 sebagai iwat atau pengganti kepada saya. Jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberi kuasa untuk memberi uang, menerima uang iwat tersebut dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Internasional Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Bisa menambah-nambah juga. Iya, sengaja rame. Samarinda 7 September 2024 suami Yoga Saputra. ditandatangani di atas sama. Tangan sama. Sini. Iya. Lagi Cincin. kolom suami Habiskan. di dalam kolomnya. Kolom suami. Ada tulisan suami sih, suami aja. Sini kan. Terdatang ya. Iya. Iya. Jangan aja lah. Ya. Istri itu. Nih. Bapak Wali sebelah. Double lapis. Ada Ada ekspresi.
Mamanya ada tanda tangannya. Aku tanda tangan juga. Mas kawinnya mana? Sudah siap ya tadi ya? Yang asli ya? Yang asli di mana? Cincinnya juga taruh di meja. Buka dulu. Oh, buka ya. Silakan berhadapan, putar. Nah, ada Udah sah juga, aja Bapak Rakot loh Pak Ji. Mana? Mas kawinnya mana? Lihatkan sama saksi. Pas kah? Ada lebihnya? Pas. Lebihnya untuk penghulu. Ada lebihnya, bonusnya ada dada. Ya, kan ikuti beliau nanti. Ya, pegang sama-sama Pegang aja. sama-sama ikuti nanti. Diberdirikan. Ya. Nah, Ada terbalik Balik gambarnya, WG belum. Nah, kepalanya si Ibu. Sungsang ya sampai kepalanya. Nah, ya itu. Yang 50 di atas. Ya, sama aja. Nah. ya, boleh saling pandang, silakan saling pandang. Ikuti nanti Nggak usah, itu. ini aja pegang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai istriku, wahai istriku Wahai istriku yang kucintai, yang kucintai, terimalah terimalah mas kawin dariku mas kawin dariku berupa uang berupa uang Rp250.000 Rp250.000 tunai tunai sebagai ikatan perkawinan kita. Semoga perkawinan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Allah Subhanahu wa taala dan mas kawinmu bermanfaat. Ya, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai suamiku Wahai suamiku yang kusayangi, yang kusayangi, saya terima mas kawin darimu mas kawin darimu dengan setulus hati. dengan setulus hati. Insya Allah Insya Allah mas kawin ini mas kawin ini akan saya pergunakan akan saya pergunakan sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. syariat ajaran agama Islam. Terima kasih. Terima kasih. Ya, lihat ke kamera sekali. Mana? Ini kameranya sini. Ya. Pegangnya juga. Enggak. Makasih, Mas. Ya, udah, Ambil uangnya. Nih, baru ini nanti. Ya, titipkan ke bapak, nanti diambil suaminya lagi. Orang mau foto. Ya, pegang ya mau dipoto ya. Yang kedua. Iya, mereng kita. Apa lo lalakiatnya? Iya, Pak lo. Ya, ambil. Mana cincin? Oke. Ya, ambil dah. Ya, taruh ke bapak lagi, kasihkan bapak lagi ya. Ya, Cicit. Cincin masuk Cincin lagi. cincin. Pakai juga. Pegang dulu baru dipoto, pegang dulu. Ke kiri kanan ya. Angkat sedikit tinggikan. Iya. Lihat tukang foto. Pegangnya juga hari ini. Hari berbahagia. Ini bahagia juga ini. Ya, taruh di atas meja. Nah, ambil lakiannya ambil. Pasangkan ke biniannya. Nah. Sangkan ke wayo. Iya. Bukan mau tahu tuh yang mana tuh. Yang punya Nah, adek. kebalik. Yang punya adek yang mana? Enggak, yang kecil biasa tuh. Tukar nanti tuh, kalau enggak. Yang enggak naik Kayaknya kecil yoga. Masa kecil gitu. Buannya aja tahu tuh. Dirinya kan namanya. Biasanya yang halus tinggi loh. Ada karetnya aja. Oh, Merengkan. iya dan Tangannya merengkan ke kamera sambil memasukkan. Yoga. Supaya hebohnya. Kau lihat cincin Ya, maunya. masukkan. Karena salah ke Kau lihat kelingking. cincin orang moto. Belum ya. pelan-pelan juga. Pelan ya, baru tuh. Pelan sudah ini mas. Nah, baru Ajar diamkan dia. tanganmu. Nanti di dalam kamar. Oke, ambilkan yang bini lagi. Bini ngambil ya. Pasangkan ke suami. Barang mau yang mana dia. Nah, Merengkan juga ya, pelan-pelan aja. pelan-pelan aja. Longgar yuk. Enak makan aja diam. Iya. Oke dah. Enggak apa-apa. Sedang ke uak kayaknya. Diambil dulu. Iya. Paling ke uak sini yuk, Mas Angga. Habis kah yang dipasang? Sungkem sama suami. Wah, supporter. Dah, Bi. Oh ya dah, sip. Apalagi dahi ke pulang? Bukunya Oh, belum. tahu lagi dah ke atas yang itu. Aning ke pulang.
Habis yoga bapaknya lagi nanti dikasih carikan pasangan. Tahu aja lah. Amin, amin. Tahu status aja juga lo. Anu dia bapaknya Nanti tuh. dicarikan. Bapaknya tuh berapa tahun mengalah sudah? Iya. Tanda tangan dulu ya. Di atas sana. Puluhan tahun udah mengalah. Saya minta tolong ini untuk lapor. Oh jadi kita tengah. 1, 2, 3. Oke. Paman kenapa tak hiring gitu? Kan supaya kenal sana. Kira rasa liga. Karena aku disandiri abah juga. 1, 2. Kena aja biar paman kada anu. Beliau penting Bentar, bentar, bentar. Belum Pak Imam. Belum. Pak Imam ya karena Ya awas aja ajak HP. Enggak apa-apa ya, Bang kena yuk. Ya. Tahu juga. Buka lihatkan fotonya di dalam. Siapa tahu buku nikah orang. Iya. Iya. Masukkan ke dalam sepertinya tenang. samakan dah. Yang ada sana masukkan ke dalam. Yang punyanya ceweknya masukkan ke belakang punya si Anu. Ya enggak apa-apa gitu. Dapat kan? Oh, maksudnya selisihkan kan. Iya, selisih. Lagi, cincinnya lagi. Ya, itu buku nikahnya dipegang di bawahnya. Ya, cincinnya juga dapatkan. Naikkan sedikit buku nikahnya. Kelihatan. Kelihatan yuk. Yang di sebelah yuk. Satukan anu tangannya. Iya, sampaikan ke kamera. Iya. Gimana yuk? Tunggu juga nih. Nah. Besar tinggi juga nya. Kamera foto. Kita doa Karena dulu kan lah. diedit bisa mana. Ya, baik Bapak Ibu hadirin kedua Ustaz Borni kepada beliau disilakan. Betul. Amin. 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 اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وسيد رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدنا وارحمهم كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تنجينا بها الجنه ولا فضل لنا بجميع الحاجات آمين. وتطهرنا بها من كل شر وترفعنا بها من كل شر وتبلغنا اللهم يا بر لها جعل المليون واجعل الشياطين وواسع عليهم رزقا ورزقهما نسأل الصالحات للذين والبنات ولا تجعل فتنة بدون يا ارحم الراحمين آمين اللهم ألف بينهما كما ألفت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخالد عائشة اللهم علمنا بينهما والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إياك نعبد وإياك نستعين يا يقول بالسلام والإكرام اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وأنفسنا وجيرة في علمنا وبركة في سلطنا وتوبة قبل الموت اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب الرحمة وأبواب بركة وأبواب شر وسلامة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك عزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم وشفيعنا وزخرنا وبركتنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه
Demikian Bapak Ibu hadirin, kedua mempelai yang berbahagia rangkaian dari prosesi akad nikah yang dipernikahan antara saudara kita, Ananda kita, saudara Yoga Saputra bin Bapak Marsyah dengan istrinya, saudari Adi Fitri binti Bapak Dedi Hendrawan. Ya, dan berakhirnya proses ijab dan kabul, penyerahan mahar atau mas kawin oleh suami kepada istrinya dan penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai. Maka kedua mempelai telah sah menjadi pasangan suami istri dan tercatat di kantor urusan agama Kecamatan Sungai Kunjang. Saya selaku penghulu mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan untuk menutup acara ini mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sungkeman sama orang tua nanti ya. يا عظيم الجلال
أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما صار أنت حبيبتي أنت زوجتي أنت حبيبتي أنت حلالي أنت لا أخشى عذولا همه مقتي لقد أذن الزمان لنا بوصل غير منبت سقيت الحب في قلبي بحسن الفعل والسمت يغيب السعد إن غبتي ويسفو العيش إن جئت نهاري كاتب حتى إذا ما عدت للبيت لقيتك فانجلى عني ظناي إذا تبسمت أحبك مثل ما أنت أحبك كيفما كنت ومهما كان مهما Indah berseri suasana raja sehari tanda ikatan suami dan istri. Bunga manggar menghiasi pelamin, mempelai tersenyum mata manja. Hai selamat pengantin baru, semoga kekal ke anak cucu. Hai selamat pengantin baru, selamat pengantin baru, semoga kekal ke anak cucu. Selamat pengantin baru, semoga kekal ke anak cucu. واستنارت بنورها وهاد الحرام وربا وخرج معه نور أضاءت له قصور السام القيصرية فرآها من ببتاه مكة داره ومغنى وانسدى الإيوان بالمدائن الكسروية الذي رفع عنه سروان سمكه وسوى وسقط 14 من صرفاته العلوية وكسر ملك كسرى لهول ما أصابه وأروى وخمدت النيران المأبودة بالممالك الفارسية بطلوع بدره المنير وإشراق المحيا وغادت بحيرة وساوت وكانت بين همزان وكن من البلاد الأعجمية وجفت الكف وكيف موجها السجي ينابيها تلك المياه وفاد ودي السماوات وهي مفازة في فلات وبريان لم يكن بها قبل ماء ينقع لساء من لها وكان مولده صلى الله عليه وسلم بالمولد المعروف بالعراس المكية
والبلد الذي لا ينضر شجره ولا يخطى لا خلا واختلف في عام ولادته وفي سرها وفي يومها على أقوال العلماء مرويا والرجي والنهك بين فجر يوم الاثنين الثاني عشر شهر ربيع الأول من عام الفيل الذي سده الله عن الحرام وحمان أنت اللهم قبله الكريم بأرض من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وأرضعته أياما ثم أرضعته سويبة الأسلمية التي أعطاكها أبو لهب حين وفته عند ميلاده عليه الصلاة والسلام ببشرى وأرضعته مع بنيها مسروع وأبي سلامة وهي به حفية أرضعت قبله حمزة الذي همد في نصرة الدين سرا وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بسلات وكسوات هي بها حريا إلى أن أوردها كلها رائد المنون الضريح ووارا قيل على دين قومها الفئات الجاهلية وكيل أسلامت أثبت الخلاف بنو من دحوها كان ثم أردحت فتاة حليمة السعدية وكان قد كل من القوم صدياها لفقرها وأباه فأخصاب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر صدياها بدر لبناه اليمين منهما ولبان الآخر أخوان وأصبحت بعد الهزال والفقر غنية وسمينة السريف لديها وشيا وانجاب عن جانبها كل ملمات ورازية وترواز سعد برد عيشها الهني ووشى حتى اللهم قبل الكريم بأرض من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna nabi goibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila mim qablik wa bil akhirati hum yuqimun ulaika ala hudal mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam zirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim bisawatu walahum azabun azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula
wala saufa yu'tika rabbuka fatardob alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka ladollam fahada wa wajadaka al-ailam fa'adna fa'ammal yatimal fala tanhar wa ammasanila fala tanhar wa amma binikmati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasra' laka sadrak wa wada'na anka wisrak wa rafa'na laka zikra fa innama al yusri yusra innama al yusri innama al husri yusra fa iza fara'ta fansad wa ila rabbika fadghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin fahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illallazi na'amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allamal insana mil lama lam ya'lam kalla innal insana la ya'tagab an ra'ahu stagna inna ilai rabbika ruja'an ara'aital ladzi yanham abda in zahul abdan iza sholla ara'aital inin kana alam huda aulama rabbi taqwa ara'aital in kaznaba ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam annallahu ya alam ya'lam bi anna
laha yara kallalami kalla la ilam yantahu abasfama lanasfa'am bin nasiyatin kazibatin khotiatin falyad'u naziya sanada'u zanabai zani man sih man nih sanada'u zabaniya kalla la tu'ti tihu wasjud wa qadaraib qadadahrak wa rafa'na laka dzikra fa innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatqa ar-ra'ahu tagna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla ara'aita in kana alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara kalla la illam yantahi la nasfa ambin nasiyatin kazibatin khoti'ah falyad'una dia sanadu uzzabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa qalladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adni tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khasyiya rabbah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Falmukirati subhanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal hab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini 3 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu
akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bersama Yoga Saputra mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahika minas syahidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma rzuqna bi kulli harfin minal qur'ani halawatan wa bil kulli juz'in minal qur'ani jazaa. Allahumma rzuqna bil alifil ulafai ulfatan wasbabil babi barakatan wabitai taubatan wabil sa'i tawaban wabil jimmi jamalan wabil hama wabil ha'i hikmatan wabil qa'i khairan wabil dali dalilan wabil zali zaka'a wabil ra'i rahmatan wabil za'i zakatan wabisini sa'adatan wabisini sifaan wabisodiqan wabidodi diaan wabitoi torawatan wabidoi doberun wabil aini ilman wabil ghaini ghinan wabil fa'i falah. Amin. Nah, keje petunjuknya. Oh. Mana satu? Terima kasih banyak. Makasih Pak Le. Joloknya malai. Bagi di mana? Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana
Baca suratmu dan ku pandang potretmu semakin video itu video. Kalian mau kayak Bukan main tadi begini. YouTube ya. Ya. Lihat dulu, lihat dulu.